Kulish unipi baro kiparlok kiparjar kipius nitanan pe kubor hakane channel. Yakane por parlok ngan tip shapi shapang neu player jongka South Africa ubrang shu klat menta kumba shisni arsni tawde ujaden Adam ka kubor kayatu lane tiong ba ka jingyap jong neu jaden Adam hadu menta kimpatip lahato don giba penyap ya lane usha penyam namar ba tang hani ga World Cup une jaden Adam ulayo banele kai hadu kumbalai sin bat hashwa bakan limno lanikan lepaino shalaying kalarem khadu haka Canada dakaway lanon batru haki group stage lengba ga jingdon jong jaden Adam ka South Africa kala job ya ka Czech Republic nangta ya ka South Korea lengba ka jingla banele kai bha jong neu jaden Adam temta parlok ka long ka ka jingdu ka pakrau yakari South Africa namar tang hadin kumba shitayo tam baki wan pai naka jingla kai World Cup pensan ulo badum ulo wantab yakari South Africa namar ba player midfield lane player batwit jongka ulak slat klat no nangne na kapathai te kumta hadin baka FIFA kala tip ya ka jingklat jong kala pendan burom ya haka jingle kai jongki neki round quarter final kibrang ya menta shai haka ba ka Spain bat ka Belgium kila respect lani kil lakin mau burom ya nang ka France nang ka Argentina bat ka Switzerland kila kan mau burom ya player ubra klat no nakani ka sla play tang ni pelok nin sekin pat haki wepat di video kubishbon